buhnuti. Kako ste se, sjećate se rekli? Ramena iza. Ne, uopće nemojte doživljavati kamer, gledajte tu. Ne, Božo će ti treba. Okej, nemojte doživljavati kamer. Gledajte, Nemojte doživljavati Božu. Ma da, nemojte doživljavati Božu. Nemoj mi Vjerojatno ću se završiti. Nema veze, gledajte di hoćete, gledajte sebe, što sam. Da, zapravo međusobno se gledate. Međusobno se gledajte, A još kad zapjevam. Sad znate kako je kao da ste prijatelji, serije prijatelji. Mislim, prijatelji jesu. Taj Zagrlje sam zaboravila, Ross, Rachel, Joss. To sam jučer gledala. To je za drugo nadjavno. Ne, zato ja moram je Ne, meni se najviše sviđa Jutarnji grlac, to mi je. Ja sam mislila da je grlica, kao kakva grlica je mislila koja je Jutarnji grlac. Malo je drti, meni je drti. Malo ti je drti. Ko je grlac? Ko je grlac? Jutro se bila spava, ja sam ga došla za grlje. To mi je odlično bilo, super. Da, imam ja takvih priča. I samo je rekao, zatvori vrata. Kad sam, i uzmi prometnu. Bravo. I krivo. Neko mi se čini da smo već u eteru. Vidjet ćemo odakle počeo snimati. Okej, sad se kao uzbiljite se, kao... Molimo cenzuru. To je kao Jutarnji grlac. I sljedeći slajd. Čovjek s kojim živim. Neće spavati. Povremeno. Zašto u školi je? Zašto? I znati želje. Mene su poslali. Ja fakat nisam znao za Elevate, mene su poslali. Da, ja sam došla iz znati želje. Nama je mail stigao pa smo rekli, ajmo. Da. Ajmo znati želje da li mogu još nešto naučiti. I uvijek mogu nešto naučiti. Ja sam baš htjela postati trenerica. Trenerica sreće. Htjela sam postati nove ljude koji mogu puno toga naučiti, a naučila sam toliko puno od vas. Stvarno. Hvala vam, baš smo Nikola i ja sad u kuhinjici pričali da nam je veliko bogatstvo ovdje, osim naravno Tihana i Alex, koji su nam dali izuzetno puno toga, to što smo puno toga dobili od svakog pojedinačno od vas. Misliš da mi od tebe nismo naučili? Ja se nadam. Barem kako se grli. I kako biti sretan. Bez zagrljaja sam. Bez grljenja. To ćemo na Sa kraju. svom strukturom, procedurom, uputama. Mislim da si nas naučila kako se treba dobro pripremiti na seminar. A to je mene naučila Tihana. Tihana je toliko spominjala priprema, struktura, pa Alex sa onim obrascima koje sam ja jedva popunila. Čitala šalabahtu šta treba popuniti. Jel ti nije bilo bitno? Jer si išla kuhat kavu. Ja nisam uopće pojma kaj me čeka, mene su tu poslali. Poslao me moj šef, koji me i zaposlio. Tako da ja nisam pojma šta me čeka na Elevate-u. Došao sam ko padobranac. Ja sam došao. Jel ti se padobran i otvorio? Da, uletio sam totalno, skoro bez otvaranja padobrana i kak si rekla, postao sam Banana Split. Ovdje sam definitivno postao Banana Split. Dubio sam na glavi, meditirao, grlio se, maksimalno izašao iz svojih zona komfora koje nikad ne bih rekao da ću Iz svojih cipala. Da, da ću probiti te neke granice i sve ostalo. No međutim, kao što smo sad pričali ti i ja, u principu definitivno najveće iskustvo ste vi, ekipa, jer tu smo dobili iskustvo i jedan storytelling za dalje, pogotovo ja i Alex i Tihana koji su dali neku strukturu fantastičnu, stručno objašnjenje možda u nekim situacijama u kojima si se prije nalazio, no međutim nisi znao kako se zove i šta ti se zapravo dešava. Tako da već neke stvari primjenjujem i vidiš da to funkcionira, da je to dobro i zato u principu Radit ćemo na tome. Da, hvala svima i bilo je stvarno jedno fantastično iskustvo. Ja sam dobila ono što nisam mislila da ću dobiti, dobila sam puno toga što sam očekivala da ću dobiti, a najvažnije mi je bilo, jedan od najvažnijih trenutaka kad sam se prije jedno tjedan, 2, 3 okrenula iza sebe i vidjela sam koliko sam toga naučila, znači ono što sam očekivala i što nisam, a da nisam učila. Znači obično sam proces učenja uvijek moraš sjest, moraš zagrijati, zašto baš ja to moram raditi.
I ovdje mi se niti jednom nije dogodilo da nešto moram raditi ili da imam otpor prema nečemu, nego mi smo se jednostavno došli i igrali smo se. Mi smo se neopisivo puno igrali, zabavljali, razmjenjivali iskustva, smijali, plakali svašta, ali kažem, prije 3 tjedna me zapravo puhnulo, Isuse Bože, Katarina, ti si sad u ovih 2-3 mjeseca naučila koliko nisi u nekakvih 5 godina u nekakvoj službenoj instituciji, visokoškolskoj ustanovi ili bilo gdje. Baš ne. Jako puno smo dobili. To je meni važan benefit. Ja sam trener već toliko godina, puni 19 godina, međutim, htjela sam biti još bolja i baš iz tog razloga ovo mi je puno pomoglo jer sam naučila kako se može kroz igru i to sam već neke stvari počela primjenjivati i super kroz šalu, kroz igru, kroz smijeh, kroz pjesmu, vašu podršku i neke stvari počela primjenjivati ću još više. Od igri, od nje sam naučila kako pripremiti silne materijale, fantastično. Ja imam i sigurnost i samopouzdanja, ali meni je falilo ovih dodatnih stvari, kako igru komponirati, tako da hvala do neba. Recimo, uvijek sam htjela biti trener, ali sam uvijek o sebi imala mišljenje da ja sad moram prvo godinama izučavati jednu određenu temu, da ja u njoj budem nešto posebno, da bi tek to mogla prenijeti drugima. I ovdje sam naučila da mi to, uopće mi ne trebaju te sve godine koje sam se ja zamišljala, nego da mi treba struktura, da ja moram vladati situacijom, da se moram lijepo pripremiti i znati jasno što želim. Ja mogu u pravilu predavati o crnim rupama, Karlu Saganu ili god još živ. Mislite prljavo. Da. Tako da, kad sam vam predavala kako prat suđe, mislim, hello. Ali sam vas naučila prat suđe. Odlično. Da dobiješ zapravo i samopouzdanje. I ono što je meni isto bilo super u tim kratkim zadacima koje smo dobivali, u principu shvatiš koliko si kreativan. Nisi znao koliko si kreativan kad u 10 minuta moraš pripremiti trening. Za teoretičare. Da. A refleksivca. I onda tek imat 15 minuta da odradiš taj trening, tako da... Prošli modul mi je bio jako zanimljiv iz jednog razloga što smo upravo dobili takve prezentacije gdje smo trebali odmah nešto pripremiti, gdje ti izađeš iz nekih svojih cipela i sad imaš dovoljno samo 15 minuta ili 10, možeš pripremiti to što se traži od tebe i u biti si kreativan i onda još promišljaš dok drugi su već nastupaju ti, mogla bi ovo, još ovo, pa kako će to sve ispred, biti oduševljava, zato što sam ja trener koji voli imati strukturu, sve napisano, šta ću u ovom trenutku, šta ću sad, tako da mi je to jedan veliki benefit koji sam naučila. Dobro, ima još jedan važan benefit, naš klapu. Morat ćemo zadnju odraditi. Na elementu službeno, a ovo ćemo kasnije. Moju demo snimku ćemo napraviti. Ja sam zapravila riječi. Treba se podsjetiti. Ok, ja vodim, pratimo, molit ću back vokale, ali tako da prate ovoga, tako da... Jedan će stvarno biti back. Da. A možda neko i... Jedan je back office support. Ja ću biti back. Back office support isto će biti, tako da možemo? Možemo. Ok, 3, 4. Do nam želi dobar dan, u redu čeka sam, mi je znak da bude mir, pa je fucking koji mi, so iz mora vadi sol, glas sve lađe svijeta zna, ti nam tiho daje znak, da je iza njega do. Da, sad ljudi, to je bilo super, sad